We are live. Rambula binaka na marama. Ni mbula binaka todo ko saramay na nito ito kanya na bola mata. Bekemo ni todo ko nando. Baka muretu may na ando yun ni pepa ni bisinisi na Facebook kakambra kiti ko ni kina na nabiwasi na sikani kuwa kito baka mbula tali ti ko yani ndo atal na nito singa ni be bakarara mataki ndo atal na singa ni be mbulei may be kito na ito kani maramango kito sa may sematu ana mona libu-liba na buko nindo na bisinisi ngarabi nga na mona liba-liba Pakadidibi na besa iburo-buro todo ka kito na numa mi kito semba dito mana talani nito binakata mi kito waseti kan ibike muni na nito ito kani ni sando untu ibang muretu mana nito untu indro ni pepa kito nuntu ibang madala te kito mandangay liu aron nga ibang madala te kirungan nung ito kani bikem ni na sengere yung baka pakandua na edang ko nga ulia au ngana ni nabuni mono berata te lebu Hostel nga tele na korsa kasa. Ayaw dua wati nga may biti, wadaka may bangas ni pulya na primary level, nimbera ni wale may. Na mbakero ng dolti ni kalima na punongo. Sa may baka tikitikin ngo na puno Alberta, Canada, na city of Edmonton. Ike sa may daka tiko baka caregiver, kausamin dola batalanganan ng digital business. May baka tikibuti ko may nambaki ronon dolo rosang bulkaruay. Sa rua baka tingko na mbaki no kung karapatiko au sa rawa kati ko may kina au sa buliti ko may kina baka lebo baka bunati ko may usando nguti ko may waseti ko yani bikemu ni na itoka ni mo ni kilatal nga nakakito sa may sotabango kito binakata mo ni may beito man talanga may buketa nga na nomo ni bula nomo ni matabubala nomo ni rawa ka may baka nga ni sa bukikito tiko binaka usano sulesar na ngono be rara nung itoka ni Naliunga be Miss Tawake ngai ngala be Miss Malele buka binaka Tracy. Binaka vale bulia ni sa mbula binaka na turanga na marama na darbo ng nelewa kim ni bet na lai ni barong timay na batabat ni vital no na matak ni ko bambula tikayani ngoi Kingston Jamaica go sanga kabichu ni bagarombuka sanga yoti na ba bayan rachukan bikim ni na chikmay biti ni sanga matakatik ni bagaruwai na dango tarisi tawake au marami ni soso na deba may kandawu au basi na sa no kortumbura au awat saringal karua matukulau ya wachik ni raw sul-soli to tol na tanganin do na lewa ro nangone ro chingobat kikiraw ro nangkase ro chikmay biti awangas ni bulito na ro sa bukabitu na mbaki kito tingo mbele tana taka ni tuta me taka ke memba kirua ko sa sengo ngono ni taka ingas ni buli o sa tik sar ngai vale ko vengara chinga berto no vitamani kau didi bakati ko nito digital business to wati ke bunang business yan na bagsaoti na match ni bagsaoti sa ambakin 2.5 na didi bakati ko nito business ni oti na ambakin 2 to dok na 2022 na kena kito baka muret ko may ng business ngo na ibola mat babin binakan ni ko tamay na kaloin do ng business may kito didi baka vitamani tale na bise mati na buru-buru lewu and ulida lewu sarnaka lewu talanga be irna we kanda na itoke erato na besa ibura-bura ki mabise mati ki msenga bakon do ni bikilay bakata kilia kiro senga ni bikilay bat kilia kito ngay sota ngay na bata-batango baletongo na ng business na digital business ngo koti ki mami batamay baletongo ni tiko na ni mami binakata me ki mami di bakara ni mami business binakabakali ulia Nakabalew. Mr. Wake, ma'am. Binaka ni sayan ra binaka ni mbula binaka na turangke na marama ni siya matiko maya na nito bata-bata ni be talanoa na mataka ni kuan raw sayan ra binaka talanga na marama raw siya matiko maya Jamaica bakaki na may Canada na mataka ni kuwa peke meninga sengai radio bakandua si oni nangai lay sar-sara tiko maya nandoon ngono may muri na dango ngao Merseni balelebuka wayaw na leoni bunom balabu na nung koro uruane au basi tumbo la kembalawo bakawatin nremba na bosa pertole tole tiko na lubengo to sa bakawatir to bakalubeni wati ko na makumbungu au bakatiko tiko ani ngo nandi na matakani kuwa matakatiko ni singa bakarawai wayaw me bakatikiterisi wa takataka talanga banga sinibuli na lomini rosanga bul na mbaki
o amai au resign na taka bangka sini bulan na mpaki ruana undulu kalima. Yani sauti tigo rosong bulan mpaki nungu taka bangka sini bulan matau ya betaka indona bisnisi indona nona naturang ni Japani beke menina ndorong ada tuna Freebird Institute ya wa mai tau ya betaka ya mai taka tukin ala mentin kawal na mpaki ndo berto na liu na kampani kau mai bakaviengo na mpaki ruana undulu rosong bulkarua ne wa ngandreba me undure na binding na nonda matel tua biti ina ngono mandangango au leweti ni Public Service Commission Board do bertuno commissioners ya kau sa taka talutunga vale me udidi bakatungana nung business ngona online business au bakabinubinaka ni same wotingo ay tinkalima na bula na nunggu di bakatungno nung business au sa bakabinubinaka na beka bakalungo take tu kinakalo kinabeka au sa bulida au sa kilai na loma ni business ngo kau mara ni urani mai sema tiku bertuno marama kerna turanga ena biasa buru-buru ke mami sadi di bakati ni mami bisnisi olia kero siang ni sambau sota kero nga mebe kilai tiko nga na bata ni be ni bisnis ingo ndi na kero wabuli bata mai na ndo bata nga na koribuli ni high school ya baka binaka na tua kana kero wa tiko bata mai sawane na ndo bata na decade o binibina ni rano kero may besa matitiko namantaka ni ko ni reti ko may kito keda nanda webas o bitalo no tiko ni ko kito wanga sin bulto doko kito wanga sin bulto doko kito kilake na daba la ko rumitiyo ko nando nang bulin do nang kasini bule biti se na be pono ata pangao ni sa matiko may kina kito kilatal tunga nan renre ni sa tabat ko na taka pagamaten tu na kinataki be yang tikong beka na kay tawat ko na tanga na be madorua ya kito may bibasita katiko yan ng business ngo balet na kito kila narani bukeke muni ni sa bukeke to tiko kito kila narani bukeke muni talanga namatakan ni kuwa baka binabinakan ni rani kito may sema tiko yan namatakan ni kuwa tarisi kira sabi ito ka ni Macau asambalaw na ni raw bito kani tiko may batke taris ker to no bubale kero angkasin buli bate ratu no bula tiko bu may kiano no ng business o tarisi o baka binibinang ni ran kero may sema tale ng business ngo kakero sa maraw takatiko na bisa mati kinabi bakan data kitiko beke muni ni bakarong tiko may beke muni kunin daw baka muri kito tiko may kito na sanidang ngo da may kito nando bewa sa ito kan baleta nindo na kabina katiko bekenda kaya naman daw wasya. Ni sapa kalong tay kaya na nakalo. Nanonda kalong ata may buru-buru ni beba kalong tataki bira talerangan rebot tu. Abang bote ni saray road to kaya nanong ko pa kamadalan balitiaw naman taka ni kuwa pinakabakalibasar liya. No vale Mrs. Valelebuka, no vale Mrs. Tawake, bikem ni navarro ngatiko mai, hindi na todo ko naka barita katiko rona marama, inaritiko mai, hindi tiko na puno kito, hindi tiko ni kina, iyo ya bakatakela tiko na bisinisi kito ngara batiko, vivi tu na besa pro todo ko kan malam bale be ngana puno barro ngatiko bikin ngori. Kan malam bale sa tiko biko na internet connection bale ta sa raw nya sama tiko mai. Iko indoro yang karap talangan na business ko. Yo, nenek ngan ni tunto bi bakarara matekitiko. Sa ko kilabi kenda. Kaba ka oi ko indua so tabati ko beka nan rendre bakailap. O kilan go indua na kain dan tu. Kenda tau ko. Da singira ninda na kitaka. Sa teke be yang atiko na be karawati. Andi na ninda tiko. Tumbe ka nan nonton tu itatanra baka indua si baka matabubale baka biwatini. Iya sa singira ni so tabiti ko na benga ngandre tawto kongor kito may redeti ko ndo na iwali lamang ko kito sama indi tike buna tiko na nito ndo bisinisi ni naronga tiko ndo tiko na ngaw na kito ndo tike bukina ayaw sa aro tiko baka data na mbaki aro na nung kito kani aro singe ito tike buti ko may nabek sawa ti sa aro yan ndo tiko na mbaki baka data ina laman yung businessin ko iya may baka kito sama yung redeti ko nakia na binaka na bikaro ni rawati kina na bikali lewe ron rawati kina na loma ni dona ngona la kala ni rawati kina dito pamadala kito gas ni bul kemal kito taka keda me baka maten itu kito rida na bika raw may lomango seni ron kito baka toto batata kena ndo atal na kae oro na maram na rawati raw ro ndu baka bisnis mantangama yo raw nan kena undor ngota baka non ritala nona kena ngarabi na non rontu bisnis bata kena karawati ni romay
teka puna na business ngo ro pakila na kena besi bisar bakali ba teka na kena duindui na kena raw na kena ko kito sa may wasetu kaningo na kena pa madala ya ke ba kay ko singay ro ngatan baka may bakan do ayaw na binakata mi na ko tikentangan baka malua na baka madala ni business se matagal ni business baka daba na kala mo na taura merawa niyo may bulida may tika puna talangan na no business ana patavata kito sa andambi tiko kinango business baka nga kito kay tiko o kwe vivi nga na mo na liba kena balembale baka nga teke nga na no taliboni se metiko na no laptop se na no computer baka bimbi metiko na no internet connection orto saranga na tulia ibenga na bono tiko kina raunyo baka di ba may kina na business ngo kaya baka sati orto na no tools orto na tulia so era durumay na laman yung business ngo pakate kiao uzur tumai sengan ni tube ya windo na kila paka ni baka di business claro na maram sambo baka traditional businesses toka beyao ya weseng ke baka iko pakate kiao it's okay you can still come and do this business even without any business experience sengan baka ni buli da mena kana buli me tube ko into na certificate ni vivi baka business se mo buli da mena ka baka business sengan ndona kango baletta na may baka rote ke ngai ko na buli ni business go ti ko ngai na laman business go na kana buli totale ke baka lele ti ko na nonta kilana ka baka computer se senga saranga kata ngangore ranyo may buli da ngai lamang ko ko ya tale tu kina na business go kila ni lebe kito mandangan ito kaning go kito do lebe non kim santo bibu kito senga ni binakatumay na ni mamikila baka computer yo kila ni buli mai senga ni buli da mai na computer mai na high school man ta kanga andare da ni sa kauya ni korni buli anda tunga bango andare da tuni bango itu ore mdangan dali terase tanakabaya sangali buli kasi buli ayaw mandong kasi buli na primary level ang teki bu may nalaman ni bikaw kailangan na bola papalolo test paper type nga na typewriter kailangan ko na duplicating machine ko mentata tayo na lingan kasi ore mdangan kina photocopy na nguna yan na kurni buli wala ko kina so sa bakit kila sa tanga na bono bakit tangin ni kila ni computer to be yawe sangay yaw babi na binakan yung may sota ba ng business ko dina ni tube yaw na ni senga ni kila yaw na baka nga teki ni yayango yaw kila ni sa kuko sarti ko na nungo pinakata mi urida indo na beisaw me baka nga ni usama irida to na ngono may duru kina laman yung business ngo urida na beisaw lele buwir na sa may tiko ilama so kaya baka ay ko senga ni tiko ko na kila baka computer zurumay bosa sarti nga ni ko indo ay senga talanga bwa iya au sa min karab to ko sa rob kada tanem baka na nung karab tiko na nung business it is global, it is legit. It is global, it is legit. Kaya kayo ko lang katakat na kinaya ayaw kila na gay ba madala sarti kini ba matela lain do beraw na nung ito kanya na singa ni kuwa. Ndalang katakat ko kaya ka scam. Na binaka menda toro menda ngamene kala menda mendike ba yo na mendike ba kadab. Narete ngamin gori ko narete ko na nito website www. Sangkay tiko na yada tiko gor na nito tu website niyo na click ta ka ukla na page sa tiko may kinugori sana tiko ni kina niyo tap ta ka ni sana ndo labo ko bi ko na bono mo na register kina bita na damu bata kena no email address niyo sana register nga na makasarta ko na kena email sana la ko ni bi ko kila na nito business dona ka tali tiko kina ko it's running on automation go indo na buna lebu ka ke mami ke bakilaki na kana raw ke mami na sa garab business tilo ngo baka rota kana nang garab ng business hindi naman nga ayaw ni bikito ngo au seda kata kati I can still run my business because of that automated system pwede di bakit ko na ni mami business Iya no sa register kina na nito system sa nga sa bitin ni ko na email ko na tiko kina na link mo na saraba indo an webinar. This webinar is very important kem dina turon ken marama mo ni na saraba na webinar go kem mi todo ko na sa may tiko na laman business ko kem masarap. Na guna bimbi kina mo saraba baleta mo may turo raman tangay ko na basics business
Bala tama torrota kaya sangga rono kala ni lama ni onga liso tama tali tiko na bika tiko lama sa kala to ko da bana buna ba kinang ko da bana buna ba kinang ko bala tana ko mala sa torre ni na mateni kala wai register saraba sarna wai binani sambiyo na kana link na mo email ngono sa saraba tikina sangga bina kata mo toso iliu go iko sana digita mo sana may member na nito business community kongo tiko na kana fee Donan raw basang bul ka diwa na ilaban ni Amerika na biya tolan raw basang bul tung bakadada na ilaban ni Biti kaya baka ko sa ator may naikaloya o sana lang mayo sana may member nito community sana tito muna bika na may buli na may balata na business ko you'll come and learn about the products the company that we affiliate ourselves with ko kaya may taka patatiko na may buli ko na kambalata na compensation plan na may turo na class lebi kan dan niran dawla kamay tarang may nakambalatan business sa totoo search nga ng rabi nakata merkla nakambalatan ng return sana return of investment na commission ko may leso may weekend Vano ya iko nanga mikila kina. Lago maya mo may reda mandanga na product maroni kila iko bibi rango yang aniti. Kumbala tesi nga nindu ating na product. It's more than one. When you come and be a member of our business community, kakevin ko sa nangay tibu kimatamon dingitaka. Kaya kai ko sabi na kata mo sa to so mo sa ando na business owner o sa nangay yobulyo iko endo na products ngo. Aron yo buli endo, aron yo buli ruwa, aron yo buli tolo, aron yo buli wala pakataw sa tunga biko, aron yo buli ba. Bantui bakatotong nga bikenza, debi karota na nandatanga, tangay nyasan investor sangay tigabuna ng business. Sangay sulen no business ID, sangay dollar ni biko na kanabuli. Oy ko sarang kaya vivi baka sarto nga may nangauna nga iko bedi bakina, nangauna nga iko benta bedi kina mo training. Nanamungo na bakatotong nga biko. Ayaw nangalib nanguno kung dos kami natakadaka or early in the morning before I go to work. Bambi nangono matangaw sing kite ko bukinay. Ngono ko sa lebo na training o sa takabo chimay sa takabo nga nakalalay so nakalalay na basinga so nangono tol so ulam miniti so nangono ndana yawa ya nangono ndo spenta kinang business kala baka ndite kiyo to kem turan ken mara because ni wala ko chikita kadaka o kilati ko there's something dona kausa tarati ko ya dona kausa biul tarati ko membalata na nunggu basinga ni mataka ni kilati ko o nasenga ni natakadaka tinga bango o binakata me totola na nunggu ngondi baka dengo I want to spend more time with my family me kito maro taka nito ngona bata baka matububal sa kilati ko ni sa atin jina ni takadaka ko I'm building this business on the side baka rarata ka to kono automated system ko kaya kai ko sana binakata mi sa kila sala ko mayo sa mitikabunan na no mo business so mo na no mo membership fee bukta ka na mo coaching ko kila na wani ko register mi kina okay banang register mi kina gor kina misarang gor kina misana no ni mentor tiko we will be your business mentors dan ka tali to kin nito program sa dito platform ni business ngo provide tek baru tek bi kena nanda mentor kena nanda coach sa nandua saranga kwa ngai ko sign up mai kina ko ngor na no momento sana ngai solitala ni biko ndana no coach rongoro sana ngai buke kenda tu na nanda toso tiko ambi na ngona ndamai tiko buke na klani se kabuti ko na may daka bango na mana libo-libo baka bibi manda baka ditin business niti ko na nanda mentor nanda coach ro tu baka raw tu meraw na so mati ko ni biko na taro na ngono sa kabati ko beke na mo training so mbeka na buno tao kina not only that our community, our business community as a whole. Kito mantangan ko sa kito liw-liw to no nito ke. Go talaga indo talaw no ikoro ni o kerbi bu kikinay ke bakay kasama ni rumay. Sa kon ba kaya na be matelelay ni kana toro na kalaw mo rin may tigo na kana no business. Yan ang galayado may nangoni ko sa nang galita ta mo subkinay. Kaya bakay ko sa binakatsat ko mo kila. Bido na tara, gor sa nang baka tawti gibik. Nya sa may garab ng business. Nakanga ng business ba? Nakanga ang bitan ko na soleles may no investment. Bito na mo investment baka tawti ka talaga na ba ko raw atay na kaon bitan nila may ng business mo teke mo na kina. Nakamo teke mo na kina. Kaya baka teke mo na bito na product level. Yon totoo talaga na level talaga man na ba ko na rawat. Rabati nga yung sila sa naman ko na bing ano ko bing Mrs. Tawake o ko ay napamadala takati ko siya tabo na buna why we think this business model or this business platform is the best choice for you
and for your family. Bebakanga kito sa kachiko kito, it's the best choice. Kito manda kito sandu kaito kaya kito. Kito binakata me kito. Wasi atalanga ni bikemni sana tabi tika de Mrs. Tawake mena bosa tiko ya na ulutanga ya. Binakapale bu Mrs. Tawake. Okay. Pinakabali bulia. Yo tomanda. Basta ko pagaruan na nung taro matai o the who can do the business can ikaru dava tu dava why this business is good it's a better option. Okay, who can do the business na ken matai nga kep kanga dua sa bakitin kawalu lakon lake saran ka ng business. Esang nindo na yale ni ambaki nimbulay rake. Etiko nga na yale ni ambaki nimbulay rake. Balimbali bakitin ka walu nga indua saraw ni didibaka ng business mo. Okay, kani karua ayawa tikbo ng business niyo sa dakatiko. Ngauna binakamenta tikbo ng business kasaka ulia ninda sa dakatiko. Tikbo chikumaye. Kani katulu au sa tikngoy valley au sa stay at home mom full time. Wakau sa chiksar ngai vale. Sa katal tunin do na nunggu boso sa tungai vale bengarantu vale. O kemni keda na chikui vale, kemni ran sa kaban ng business ingo. Okay? Kene kava. Keba kangai koran Facebook, ikoran sa kaban ng business. Okay? Lebo bekenda, irman tanga na chikumi na kora, ole. Ra Facebook ta kamay dasa kila very small village okenda Cik menakor, kaya Facebook cik menakor, you can do the business. Okay, dotale, o era na luvenda, era sa mate na gadget, era randa ka ng business. Lebe ke menina barong tik mengo ni rede tiko. Ortungas ni wuli, warai, kito chulai bale, kito na sinranda ka ng business ngo. Embimbi mo ni may kito. Balat ni kito ngas ni wuli, kito na babuli ko, mo ka ng business. Yaman bimbi ni osema mai buana ngas ni wuli, beto ko na may baka buli ko. Many. Tek mo saranga may na ground zero, kito na gay baka buli ko. May ado saranga ni ko sa expert to in business, kito saranga ningay lebi ko mo didi baka nga ng business. Okay? Sa matatambe ko yabi kem ni nando matatarti ko mai, kako ni revi ko sombo. Kuwa bakandua, kenda todo ko kenda lubi ni klo. Okay? Sulebi kenda na klo ni sul menda rauka. Okay? Yo na sul lebi kenda do tambo nak sombuti ko, tambo nak da biling sombuti ko mango. Endua na penuanggo may rida menda bila betikina. Kona potential ko chikungori lo makoy ko nanumati ko ni sinra ni odakaba. Gorna bos ni setani. Oy koran ta kambete gulu ni kelo. Okay? Koya ko kito be bagaram ta kito ni kirme kito. Kachu bikem ni you around ni odakaba ng business. Sema may bikito kito na bukiko. Ena didi bakini no mo business. Okay? Ken membale sa sanga talinin dua sanga ni rawa. Okay? Okay la, na lebo ni labo may biti. Dona ka na labo may biti. Okay? Lebo na nito business owners ko, kima mandana tiko ni walang era tiko may biti. Ken bale, na labo tiko may biti. Iyo, na kino makaya nga taki nga baka buku na labo ya, koya. Muni na baka tuloy wabo binakakin. Au sanandewa ay nakaroon ni waswas ni taro ya na why this business is better. Okay? Kani mata me kasaka lia. Didi bang naman liba-liba. O chik may nakoro, o chik may suba, o lak may Jamaica, America, ibi na siguro pura nga. Di kuran didi baka na nung business. Okay? Kani karua, laylay na kaya na tikbu na business. Low startup cost. Okay? Kero ko kay Miss Balilabo, kero sa Andre Lintalingat tikanin ko na traditional business. Nraw na undolu. Ni barang nga chik mai ke ko binakata na traditional business ko ng business kalebu nraw na undolu. Ike bisa walitik nga motik mo na kina ng business. Iyo na kahit tulo man ng business ko. Kay ko tukan chigo liya ya. O ni na durmay lang mo ni may rida na compensation plan na kay na biso mitaki ko
baleta yang total naka baleta na dabe binakina business ngo tiku kina va na streams of income. Okay? Ono laku mai kene ka matai o cha sanga tarave ke chukna business. Kito no buki kimundo me mai tarave ke chukna business ya karon duka chukna business bolele buka tena sornikau da me bukina suya. Okay? Sanga tumbu tiko. O sana ge avani ne katolu ni tai stream of income sanga laksar na kene ko ba. Na buna kito rechu kikina na bio kaningo kito bio bakong tiko ni bikemni. Okay? Ya na dotal na kai binakakina ng business mo kaya dotal may kasakaw to lia viving an automated system kaya na business ni bubale aundo tukuna tiko yan business ni bubale ni senda veng tiko ndada kabro indo na kango me balitir na lubenda da sinikila ande ni matakan da sa karibia nikina do na business ngo no tikipuna kaya satu kian ni kuay na karuanin bula. Okay, o no momento enangai has the responsibility me transfer takaya lubemu sabi watim me viviti ko nga ng business. Okay, kito do tukuna to nga ng business ngo ese ni may bakanon to kila konan duri nga mendawo ese nga ng business ngo enduri tu wata wiko ke bakau bia ngutu ai liu iyo ngutu wata kana no training. Keba kau bia tombale, ya tombale tak no training. Keba kau bia ndambi tinga bando, tu tak chinga bando, ayo tu tak chinga bando iko. Yo na sindrang nga nindabo na nung business. En na seng ni written off ng business. Keba kai ko seng ni rawata na tumbu ng business ngo, en na seng ni written off. Kem ni na lakumay kito nga miwasya na beka matalalay nika kito wase kito tukuniti ko ngo business binaka. Okay, ni raida tikungor na kakitondo beto tiko na mona liba membaleta na roka. Nindu na nito ito kani rawata lima na matanibi kana noa tau tebi tabaka dola. Lima na matanibi kana noa. Kimami todo kimami marotaka. Nanona lima na matanibi ka. Kimami bita na ni mami page ni kimami marota. Kimami dobi marota ki nindu ay tosodake ena tangin din business. Nindu ay rawaka na business. Okay? Kemli nakati ko orto kilabata benurto rawatango ango na model ni business ngo etu bani mai bakaruta ki mai na kene bata in such a way kenda na bikilita kana ka enda rawata belete tiko na close group kemli na sinra ni dur lama kiba mi dur ngai lama na business owners bat keira ko sar somme number 149 kaya biya may sar-sari kaya na lima na matanibikan na, orang matanibikan na, ba na matanibikan na, adawang kali. Durmay 149. So, mamay na 149 USD, mamay level na group level ya, mamay reda na bika, ito kina, ito talaga kina, na guidelines, na lawan ni group ya. Kaya, na siniduro itumba, na detail ni Kairawati. Kito na ba raramba takatungaya ni bleta ay so mi mokila okay pinakali okila sarti utok nda kay kya salim na kawasya baleta na tale ni business ngo patake na traditional business ko mis barilo ko nga kilati ko traditional business so mi tamata kito ko sinidi makatingan tostingan ko na sa mi tamata orto na tarbal tig menggorina chicken gandalingan na so mi tamata tiko sa vivingan ko na to kay sa harot man na traditional business. Ako nali so mi kaya indo chinom sto na so mi rende. O na boli may mamay bolitaka. Seng na boli taki ng business ko. Iko invest nga o di ba kana ng business. Seng na boli taki. Mo taki lotion se potion se sabi na kani cream na makeup ango na tale so tal. Sini saka seng talenga ni may business lele ng business ko. We talk high ticket. Kima misen cheap line kind of buying batik baya. We kem ni nangkas ni bole, we kem ni na vaka pa matento ni tekibu. Baleta kamata kitu na legality of this business. Okay? Ni durmay lama, ni tayo takin do na kabango, baleta na daba. In 3 years time, o sana reda kina. Ni sana on nga may, sana sibita tal na kemuisaw, na bebul ron madaw isan doya, sara no say goodbye kya, makatakikaw ngo sa early retirement. Okay, lewan na 10 na lak may kaya I was thinking to take early retirement at 50. Yeah, God is good, but ndorong oda nakanda tusanaka. Ni tusanaka tiku ngusumdi na bi kay tiku lamay ke.
If you want to retire, liku tukuna bukan nakalo, basta nabubal. I want to retire at 50. Nakalo nagay bakarota kami nabika, may nakita takiko 50 and beyond. Pinakabali ulia. Na vale Mrs. Tawake, tataka na VOC mai Jamaica na singani kuwa yan. Dina todo na kani barita katiko Weekend na siya takatiko. Ko na ngono pinakamuteki bukina. Kakuha ni wara kami sa andali tabutu nagay bangara na iwali nilenga Good time to start is now. Good time to start is now. Ono nga siya nakatiki ng balato ng automated system niya. Na automated system na garabot ito na mo business. Yung sama sila sa nang ano bay Mrs. Malalabuka, manabay wasi mo nga rikin na kuha, na ulita nga sa tikitik na siya pa. Pinakakalebo. Napakalebu Lia, napakalebu Tarisi, totoo na baka madala bikim ro na marama. Rorong dia ti kombeka. Roko pinakamay Miss Malalabuka. Vinaka usama indambe tumba balato nandela ne butole benda malum saranga na connection guys nga baka rawai tale. Beke mani naturang ke na marama daro beke ngonyele oni sar ti kumayo ni baka murike tu ti kumayo na matakan ni kuwa. Kaya oni nang guys seman beka main do nang ano may muro ya na matakan ni kuwa. O binakata mo may bibakan data kitiko na buku ni ilebu na taro endo tarong mai kena ririko etiko. Ni business ke to didi baka tikongo scam se soera kaya go bakati ko na pyramid scheme. Au binakata mo bibakan data ke na matakan ni kuwa. Baleta na nitong business di ako kaya esenga ni Vivi may baka na pyramid scheme. Na pyramid scheme illegal na lebo na panua. Illegal biti, illegal mo Australia, illegal na lebo na matentu. Yan na nitong business sa divitungo na si bianggo di masanga bulkan tuwa na yung baki sa alakot yung kinanggo na nito kambani teka bu sarambin napita sa nga bula matentu era sama itiko kina basa nga bula katolo na office rusa bula lima na matentu iya sa tumbutiko baleta ni compensation plan compensation plan itiko ng business ngo senga ni rawa ni dua nga mena ngongona keve na commission na commission wasiti ko baka walu ke baka oni na duru mai oni na gai may reda na kena matela lai tiko talanga na bata ngo ni business ngo ni oi korani out earn taka na no momento kila na pyramid scheme doesn't work that way. Pyramid scheme ko eliu sana liu tiko nga nona keda na uro ni kaya takatiko na senga talanga ni na balabo na kena diditi ko baleta o ira na muriti ko yani erna bakilani senindona kaya kenra iya na nito business kito na business kito didi bakati ko sinibaya na kena ira nanoa na nongo mento me tuko na ngona kena bakaraitake na nongo mento tebite bakadola o ko nanoa tauro kinoko na mata ni 5 na mata ni fika no na income ni tukuna chukani 5 figure income that means it's $10,000 and above at least minimum is 10,000 he received around 15,000 ya na noa iya yo na nona bento na bula saoti au sama itauro kina na nungu 5 figure income na sa akin bakan data kiti ko ni ngo sa ni pyramid scheme me bakana katukun tiko liya na baka taw saranga na kao bitaya ni kina no business kit mami senga ni bakararabi ki beira era durumai kina ni mami timi no baleta ki mami lakuma it's just like any other business. We come and nurture our business. We reinvest in our business. We grow our business. Kima misengan maindambe tunga
Meke maminga recruiter kita mata because we don't recruit people. We don't sell products. Me baka ni rongo tu mayabi taris. Eh? How do you get paid then, Mrs. Balele Buka? Uninga ko to may bena no kemunisau. Awasan do bang madal tako teliu na kampani ko kito affiliate kina na ruanan raw na undolo bakadada ibura-bura na nito timi mandanga kito tiko kina. Na kampani ha esomi kito and na nito buketa lendua when we mentor somebody else to become a business owner. Siya ni bakatao na wili-wili ni tamata tambo sa kayani bakatao sarti ko nga naka era invest talaga kino uira na nito mentees. Bakatao, you have the choice. You have a choice for your investment. Siya nga baka saurara takit. Yo invest baka lebo may bakatukun chiko liya yan na lebo talaga na kaya na lisumay. Kyo invest baka lele nga yan na lele talaga na kaya lisumay. Kaya totokutuki na nitong business. It is normal that people become skeptical in the rongo di bango na online. But sa level to na scam. Do man to ko karongo level da kila tunggo na eBay. Do ko ala ko may liuya na gifting. But raw sa atu eBay o raw ruaya. Ya manda nga ruwa ko kilani ya may level be kenta ibiti and da may doko kina. Baleta ni raseng ni yabu take na yabu dondono na yabu sabasaba era may yaliani lebu bekenda da bakalusieke na non dai labo ya na business singo beke mami keda sa durut ko business go we've carried out our due diligence business singo aseng nindo na kay bunta ka beke mami ningono nga ko sa soma kina no mo membership fee onare de na tandola ni be ko na be tuku eso kwendo ndono mo kila morano bakarauta kina no mo investment sanga nindo na kakito weru bumbitaka na kene baka din nangango unina ready to mena be ngono kete kito nandaw live to ko yani kito sanga ni nandaw message to kan be kemni na Facebook na messenger met ko nito ko yani sulia nga may ngondo nan raw ng dola na lo mga ni Rosabul kapanaya wongo sana sulia ni ko ro ng dolo se tolon dolo sa tapos ko na message ko ndaw la ko to kanya you don't see the face. You don't know that person, but you are being lured and persuaded and conned into sending money to someone you don't know. You actually get to see real people. You actually get to see real faces. You actually get to see real stories. You read real stories and success stories and another name of closed group. Bakan dinan tiko that this is a legitimate business. It is a legal business because we pay taxes. Nanoa, aula ko na post office. Aula ki pikta ka main doon na nungu product. O pikta ka manungu product. Kiro pital no ki ko na FRCS staff. Au baka matalata ka buwan na business model ngo. Ang gato ko na ba ngo buwan? Listen, whatever I need to pay, as tax or VAT or whatever, tell me. But one thing I want, me consistent tiko na kaya tukuni beke mami na didi bakin business tingo ibiti. We are willing to pay tax if we have to pay tax. We will pay VAT if we have to pay VAT. But one thing I want you to know, kito sabakan din taktingo nindu tiko nakake mamindu so may na be banua kede du tanur to may ilotokan do tanyo kito inandi do tantikor to may subar to ber may lambasa. But one thing I assured him, this is a legitimate business. We are not selling any products. And a products may go for our own personal use. Also, I missed the product because the last time that I ordered was last year in July. Sabi na katapakatotolo na nung product but nisama yun, I want to use it. Baka binibinaka that, this business is legitimate, it is legal. We do what is right in this business. And that there is no need for you to worry about the illegality of this business.
But ni kuna dhuru mai, me bakana kati kuna tiko tarisi, kito na mai buke ke muni vivi baka na no muni business na kena ngau ni sala endondonu e sabsava e baka lawa. Register your business. You can register it as a sole trader, or you register it as a company, limited liability company, whatever. But there is a process that you have to follow. Okay, to kada na tunggo bit sa lele mo bike tunggo. Ito sa di tung masa ocho mo ngo ndo na mpaki pakadada. We got it registered. So it's legal. Kakonirere. You just need to get out of your fear. But let the level be kenda and the sanda already bakatungana so mi bakatardava. Let me tell you this. You run a business, whatever business you run, you have to pay duty. You have to pay your tax. Me soli nga be sisa na kani sisa, soli wana kalo na kanon na kalo. Baneta, nanonda ibakatava neva, and the so many book in business and the didi baka, keki na nanonda matentu. Okay na kena baka binakatag na valnimbula. Okay na kena taka na nonda ng misala. Okay na kena resawir na taka baka matentu. Okay na kena taray dake na nonda vanua. So if you are thinking that it is scary because you have to pay tax, because you have to declare your income, please get out of that mentality. Get out of that mindset. Kiko na numa na nonda vanua, na numa na namububale, lako maiki ng business ingo ang baleta, you are not only going to benefit personally or as a family, our nation will benefit. Right. You will make a difference in somebody else's family. Kailan na mo ba makararama takitiko, kina no mo bitoko ni takitiko ng business ingo, ono buke talakina, and duwa tale na matapubal. Kailan baka binubinakataka pakalibo ng business ko. Nirongo dati ko nakatuko na tiko atarisi. Kanti na todo ko. Obia boliendo ng gale, raw nga na undolo. Obia tarana ba, sangga ibi mamangan na milyon sa Sivia. Nang business ko, o pasatukan ko, endo ako sa di ba business naman, ito nang palaw. Startup capital is low, but you can get your return. You can get your return. Na lebo nga ni nomungan reba na return mela ko mai kina no musasanga kiri, you can get it. I want to live. If you want $500 today, you can get it because the automated system of the business has been proven to work. It has worked for hundreds of thousands of people all over the world. It's working for us. It's working for us. Rananungu mento ya. So they are full-time employees. It's working for them. Okay, Rao, Ma is probably the oldest or the longest serving business owner. 3 years. Yeah. Sabo le kanya dapat to kaya ning nangaw na mena tata musuki kino ma senga ni na wada tale na nakapatale ndo na casa na ako chuko nga mai na biba kalungo tatake na bebula for life. O there that taya. O there that taya. While you are still working, fund your business from your income that you are getting from your work, your jobs now. There will come a time that your business will fund you forever. It'll give you your financial freedom. Oh yeah, 1 year, 3 months. Aw sasang talitala na nongu savings to reinvest in my business. Sa though we ke na nongu na blessings ko ala ko may biyaw. Because chiko, last month I received my first 5-figure income. 1 year, 3 months into the business. So, mo na nga nabula. So, do na mbaki. So, tolo na mbaki. It depends. It depends on how consistent you are and how much you really want it. Yeah.
Oyao, sadowir chikngangoya. I'm not touching my savings. Sadowir chikngaya. And I'm looking forward to the day that I will become a millionaire and I will help more people in this business. Amen. It is possible. Yeah. In this business, it is possible. Kilanda tukuna pango nungu mentor mai. Mrs. Maleli buka. Anything is possible in this business. Kila? Au sangai. Wakambota na nona bose angwe. Zaka takia ukino. Tukuna pango anything is possible. Au wakandindinta. Kanyo dhurani no already ordinary people. Na biasa ngurura. Wara some bini to non rendin now. They not a credit card din now rambini to non mortgage and bini to. And if they could be debt free in 3, 4, 5 years, yeah, sakalunga. Sakauta man business ngo. Me may be baka we weekend. From the comfort of your home. Ayun, nanam ito, manunong ko ni sama-sama ibali. Within a mother won't go to Sarangay Valley ni Tamatu ni Tota. And for those of you who have retired, but still want to earn some money, this is the best alternative. Yeah. I can assure you, this is the best alternative. Senatali ni Kendangay, baka sangaratalin, doon na po mindan, bibukin na ibali mindalaki, zakatakatal tundutal na panua, leaving your loved ones at home. At 60 years old, you still want to do some consultancy work over the seas, leaving your loved ones at home because you still have to pay off mortgages, you still have to pay for certain things, you still have to survive. Oh, I'm encouraging you to look at this, to consider this. Claro, for me, I know there are so many of you. You've worked a successful corporate job. So mbeka na nanuman ni re embedding beka. Mo may kabati ko ng business ngo, being a corporate executive. I was one. I was one. But because I want to come into this business not only for myself, I want to be a model to those of you who will want to make a change in their lives. All you need is a phone, like what Leah said, a laptop, and Wi-Fi connection, and you'll be good. In your retirement years, before God calls you home, raw may be buke toka, raw may be toka ni bata toka, inimbera na ngaw na kautikim rokin na kalo. But at least your later years in life you can spend with your family, with your grandchildren. Awe bakalang kangkata kitiko na kapini ko naman takaniku rutin au naman sana re taya Lia bekemani na re tiko. Come on board, sign up. May rather a compensation plan, rather a business concept na model. You'll be inspired. I'm reassuring you that this is not a pyramid scheme. It is a legitimate business that any ordinary person can do. Anyone who believes in himself or herself, trust yourself, trust God, and you will be there. You will be free from all your debts if you are willing to do the hard yards. Binabalib liya sa tiyaw ya naman takanikuha binabalib. Nabalib na tek may betul lebu binabalib madam. Iyo klan sa roch kanda yani kuwa sangatal ni una gai kuria uklan sa roch kanda babina na pamadala sa robay tabi talanga mekina na marama. Do something today that your future self will thank you for. Bita kata mebisa una numubising ni mataka, you design it now. Where we are sitting now, this was designed years back. Bayasan namin dambiti ko kinabonon dan dambiti kinago. Kaya binakata may bisaw,
design teki korongo. Tormen kalawa register my na website na pani peposa sartu mingur. Rabasar na web na pay your 149 and be a member. May read that todo ko na bika. Yung money ko na lo money business ko. Kaya siya ni talita ka one thing about our business, it's very transparent. You can withdraw your 149 within the first 30 days. Kaya kalau ko may, siya ang baka ni talita ka, say for whatever reason, you can always withdraw. Refund tal may. Waitar nga may bikoy ko sign up kina na ko na kana baka lisu Italian. So saradur may refund. Ara taralis talaga na nanra ila baka rembita may ko nandun ro wasang bulka di way. Aya baka tawti ko ko namuti ko na ki na be kambalata ng bula na kana pinaka sing ni matakan tuito ka ngailingan na kana ki. Binakat mo bisa okay taw sabakan dinding takati ko na ito kaningo kito suriti ko mo may lewe na talaga meraw niya bisok ta talaga ng bula kita ng matapay. Iya kita sana baka mo tal kaya ningo nga ulia na bono Canada tiko may Mrs. Tawake may Kingston Jamaica kay ni Mrs. Balele po kami Nandi mega ba nang nakataraba ikalongata ni Mode. Mo demanda. Mo demanda. Ako baka lebu.